Hello. Chưa còn cái đây thế này. Aku video quality hay si video mak video. Khenrang này. Would you cover my material? Rapiu Susan Gasu. Salam chukai. Ka Khengi chukai bamne malomai. Ka Khengi chukai tuangdong. One second tadi. Ting wang rasa masih di cium camna lagi kample. Minute sum. Boleh konsep juga ini. Sum tadi. Chứ coi còn là số mấy là cắm thế introduction to you là tiếng xe như thế đình khai này right to go global Liangmai go admins my to the from QA to go jump si đình khai này nó đi như có đến khai cái bằng bộ rang khai cái bằng bộ hay si Rapiu chung wang suy khai bộ cái Rapiu chung wang cái đến khai chịu one to khai chịu yêu phải the global Liangmai go admins mà dùng hay si nằm cắm trăng cắm bầm này chiếu nó màu thì chỉ bầm này hay xong đi uy sân dù cắm ra lên thì dù chụp phải dù ngoan thôi khai bật chữ milo ali liang mà dùng gun năm cái thì dù cặp tra chân đến rồi tận one cả experience was you đâu hay thì dù ali liang mà dùng Khugasu inyo agumokung ga adio liang mo ga preaching kam simala liang ma dong tu preaching kam bo tu se homiletics tam sina bamura bo jaiga in chu mo pa le hai si in digan silo tu sai nam hen na ga tu tar wang wan ga kating ma dum adio take you arwang ga kumbo mo sai ga taw arwang ga tu chra sam din la bo suggestion ramai detiu preaching kamro detiu je tra cham din ro mai khan ni dine pastor yo aram gara preaching kam bodu se kasan ma kara wa de lo ma cha khwang thiu ju haitiu kam nu wi ra kum me haitiu kam khai jan no haitiu kam ke ju sra wa de king ma ge king khai na lu khan de kasan mara ju
Nelu stu kamma, dekanya nelu stu kammu. Ti kasan ju kam khai sara. Aramara king boy, aramara sisi preaching way ti boy completely boy. Ya, di kamu wan ga ni preaching kamu wan ga di do se tan bi jo di chila se din tan ju chakhwang ko ha de din tan mi to sai si bonai ra ting lu chu di kamu ya ai na ra ju preaching. Ti ma ja le ni homiletic chap cha apply to your you din so mi sai nam gara village gara. I have a preaching king si Makge chưa được nhầm không phải. Hay cũng đi vào mê chưa thế này thì nhiều đến gara bộ là đồng hải si để tiêu xia nhiều lúc phải là lúc si Makge thì kinh hoàng nhiều Allah Ali bức khang này sẽ chỉ biểu chứ mà chiếu là relevant cái chiếu của cái tiếng nào mà đồng chiếu relevant chiếu của message chiếu mi là lên chỉ cái alum chúng khen chiếu vào mê chiếu đi khen khai là you buồn cắm sát mà phải lên cái điều số mấy ta cái rai thu bốc à mari khát thì chú din khai này in YouTube ka hui tàu bộ kinh tàu bộ mari khát chú chụp bốc ka sharing chụp lại Liumna khát pajan nhiều sai Alexandra tipo tingkum kriu chat kyu kaga tabo Liumna hai se panyo British television program this morning with Philip and Holly Kathiubo program ga to interview kam bo khadi to adau khai go sin ga se in attitude delo khat ma thiu ko ga eri mani ta kai ni ko ta Alexandra Kathiubo tingkum kriu chat kyu na Liumna hai se papum kamasan bo virginity hai si John Kraleng did pa did you su hong we sika so British television program to interview ni ko you pogo virginity hai si 1 million euros neng and India ko no kam of your answer crores in terms of crores 1 million euros pyramid length ko si John Lee ti kat pat ko masai kamam bu ko hadi jo Philip na holy new hadi jo to din nai nam de Khenrang kam de panu din ne hai bolong kang si new e Oxford University ka Mangalore marketing ka de business ko study kam sika so apuina apudu di in khane panai de skill pai ne tin apuina na apudu sima nang hai kam ne ju se sima pe na apuina na apudu na to airport so ka ta majaw fai ti ma jima yong ji kita hai ne nu ne lan you sai nang you na pumpi krabo piu se leng nang kaden lo mi ma nang na test kam lo ma kam lo you decide now peak rabo future nang test kam lo ma kam ke diba hai ni din nang deji ko serious chीज nang ko ni lo nang pachang pling nang go safety go security leng nang makum moi mi ma question khat kane now ni din ne European country any European country ga my piu my any my piu my kata ka daw ko ga nang napupili ito you say sigo security narona ne naman nang sound na to guard kam de mero sigo security nang paulo bima paulo bakay the morning you din are you out of your mind nang napichang tami ma nang de tuning gon lo ana idi ana pi kaneba me I ana na itu sira ira achun sa Alexandra no dinne hai si ne mchi ko din khai ne hai bo Liumna ko no dinne I think
I live in a wedding in a lumba mokadiga hai say I abu mukungara pa kyang na si kamsu ye maji kama buti ba hai pa kyang si maji kume hai bu bala ki inuking ta won ka yo thanai ali gut so bon mana dum si to hoi go won ga tu hoi go won ga ali gut so bon ma dum ma se ti di puri ga lumba bo de mon ma dum si hai bu ken ga si ali nai ta inu kam kani bo kamsu ye wi diam bo se alum chunga inu ning bo atu mazima ke ti mane atu mo ti mane arang inu Khenrang ju ju arona lumra bo ke ti ba si nai chumai ke king bo chun ke bi hai bulad ma hasi chori fuilo ju aliu Bible ka Luke 15 ga ali pem chana kampe Luke 15 go 11 to 32 ga ali please side the prodigal son hai ale machine si ji ko bo hami ko na piu ko mari ali kindaw pakhya si din sana mo kadi in verse 11 ka su 13 ka tama try ya ko kin patay ne jisyu din kyu lan nei pa won khat ga mai piu khat new pana piu mai khangnya ba ne pana na piu sinu pa piu khuga dine a piu yo tu hoira adam ra ko manya dum si ale dikhai lo si jeng yu pa piu sinu pa go bambo manya dum se pana kanya dam se jan khai ni de you can relate it pana kana piu sinu pa piu ko dine adam karabo hin si pi khai lo video pa piu nu adam karabo hin pi khai ni hai bulat bamga su inu karai buka hai bo hami bo na piu go mari ga su right to go lesson kat ma tiu to inu tonight pi mening tau kai ni ga freedom from God's rule is anarchy. Tingwang ben ga so Khenrang thi ju tat kami bo ti bo se Khenrang ka chang pling chi ko ma ke ti di ta cheng ka jai hang ga bamla ke lo maksai ari ga atu moang ju ka bambo ta cheng ka jai Kathiubo hang be iwa di kon la ke inu atu aron na mawang ne inu company bo kam ne freedom from God's rule freedom from God's reign tingwang na mawang chuju bambu ga su I diu pat mi re Kathiubo sira inu ani hai kam ne law rule masa discipline Kathiubo hang be ibang la ke hai mo na piu ko nunga le kuang sai panu kheng ga bambo se ai se jiu jihu de mai dungu ta cheng piu ko cheng ga pana ting chang piu sunyu sunga ne dam si khoi ne na piu sunyu sunga khat dam si kon daw hai mo na piu sunyu pale daw ro ba si sunga khat si pale daw Sibu sai ga hai ga Bible ga ding khai ba si paleng daw kami ba padam si panyu John lo ju sibu ko ta sen chalan na kang si khoi de ju pa tat ni aliu new hai bo mari ga ni pui da sai hai bo na piu si no kam ko ba si hai si a piu yo I nai nam anai hai si koreang parui thanai ka su tap mi ke Kathiubo nai sam ne ki scholars mai palamra jihum di mai dungo ta chenga pana piu khat new adam pilo tu kheng go si kheng new we ji kheng bodi bamme ti hai si kamazai ma ki
Papiu niu pasai mi grapo printing dunwang mi de ti wang bon ga jan khai bo pasai pasai mi bo sai ga mai nu jan bo ti bo se ka sai jadi hai bu mari ga pu wang da sai ka piu si marai chuni we ma sai ting wang mi ti bu de ni wa de si ki ti pana piu si piu jo ane ka pa mo si pi khala ko ti si pa kho ga hai na ko ga si pa kon ka tan bo ka din piu ki ka ma bo Mai hangabam ni kamako responsibility, moral responsibility, bam ni kamako. Ta cheng ta zai kui bo hanga tat me kadi kadin piu ne kachuk kulung kaha bo jai ga alin sandin. Alin hai bo parable asi kui da sai alin this year ti bura hai bo kanapi hai sinu Gentiles madum maksai non ten madum picture. Kating piu hai sinu Pharisees maksai Sadducees madum picture itu siga sepa piu ti bo hai sinu tingwango representation ni tu. Tidu Jehudi madum go the change the jaiga Ephesians chapter 6 verse 1 hari ini. Children obey your parents. Na madum yo piu piu. Tidu hai bo na ni apiu yo Adam kerabasi pilo itat mitane itat misune tunaira tidu sira anego priang berusi ham ke namnyo atau din kerabolat si tuana din so not si namnyo aku lanjan ci kerabus ham ne I am no more accountable to you and I don't want to be accountable to anybody I just want to be free imai hanga apiuma achima apuima tuyu hanga imam arona I Khenrang ni tipti ali na hai bu point na ni kind of freedom from God's reign or freedom from God's rule is not true freedom but anarchy no law anarchy law kahabo rule kahabo I rule khati law hanga I ni mage ta chain ta jai kahabo maino to haichu mane haichu lo hai sawo ju dilla krabo ga aro na Khenrang ti hai aliu hai bu point ga ina din kala aliu Christian mai unta aliu hai mo na pi kum ji aliu ka Khenrang Tingwang Khugasu diu ju tak mila diu achun ning amra inu masibo inu marai kasi kamni tingni ariga ahanga maino atula janchu tipsi masiba ki chuko lo chunsi ali kuga wang kama ali verse 29 ga ali high chapter ga preview desai pachi piu siniu pasai piu lam ga din khai ko si ali ngau tawe Verse 29 ay siya rin. 29 ga hati din kay. Siga paaniyo papiu khuga dine. Puilo takum haiteng lunga inyo nalat mazay kumakbo chumak jiu kabang khat kumju lungwang migoy. Sipin din mo. Si chiu di nangyo aleng dego pikaylo. Kami poi nadi akamai tuntu maluang tiu jamra pi kai magi thaki ge ri si chiu di nana piu hai niu pago kabambo hin na si matun kama puidung tu maluang tiu kam hakam lu juwang nang niu paman kung botong si gilan di juwang tu jinan ga din si Pachipino ira kabangkong jiu tingkong hai jiu kana poga nangam na tintin di bame Kathiubo ko parambara asai Rapiu hasira kabangkong jiu na nahanga jangam tema ke teni mage para Khenrang ti porona pogo chakyu silan si thinlo jiu tiulo sa o ji pa porona lungtat Haiga inu dinsan nandi kasi. Sau kumai niu tingwang Khugasu I diu juta mine.
Tingwang bam da de tingwang a haye ti ju ilung mi tane. Kathiubo hasira I Khenrang kyu ju. The change hanga I wadi lula Kathiubo. Ini sibolanga quotation kara ju ju tingkai. German philosopher Friedrich Nietzsche new din bola tam. Achiba. Yes, achibo kya pata hai. God is dead. God remains dead. And we have killed him. How can we console ourselves, the murderers of all murderers, the holiest and the mightiest thing the world has ever possessed has bled to death under our knives? Who will wipe this blood from us? With what water could we clean ourselves? What festivals of atonement, what holy games will we have to invent for ourselves? Is the magnitude of this deed not too great for us? Do we not ourselves have to become gods merely to appear worthy of it? Dung chu din wang sai, Nietzsche din wang sai. Ding wang sai mi. Chibura, ding wang bam ni wei ding wang sai mi le chibu ma ke. Ding wang ti pasi relevant chu ta mi ne. Ding wang ti pasi pageng ha mi ne. Ding wang bam me ke tu ko theology si pageng ha mi ne. Sisa ding wang tu malum ta mi de tu da sai. Nang I has new. Ding wang tu mi ne. When God is dead, when God is no more relevant to us, the only replacement is that you and I have to become gods. I become my rule, I become my law unto myself. Tibra. Tingwang Khugasu I diu tamine, tingwang Khugasu I, tingwang kumasege I lumlak mine kutiba sira. Kalam tingwang sai. Easy nansi. Practical actors. Amun ga itiwang tu malum magay chipa pamdadi angam kam ga atten kam ga easy actors tiwang tu malum magay. Sino sao kumay niyo tiwang bang may chijo malum pamdadi nang niyo ino tiwang masigo marami ka tinaw di pamdasay. You and I are practical actors. Mike sino Mike Selengra. Majibo majikma bukti basi bame taching chriya. Taching tajai majibo majikma bukti basi bame. Tine timwang haye tiju malum mai bukenga. Ali liangmai wanga de. Practical atheism, theoretical atheism, atheism has a ali ko wang koma ke wang bam de wang di wang bam. Timwang haye tiju longbo has ali ko. Theoretical or practical, one way or the other ways, we have embraced atheism. Mike senior, tingwang haye tiju, ralung loju, ulung chungara tingwang mame. Mike senior, morality, majiba majikama basi mame tiju, puliu koga, puliu lung chungara mame tiju, puliu munla tingwang haye. Haibugo kalo inu company ba inu ten kani ba si ten swimme de ten mira de kitu ko lunchon hasi degang wanglu jusai ali postmodernist ko relativism asai majibo ka kui bati bisi pogo patun gara pade majibo mo mai khane majibo kitu sona hai kitu ko philosophy ali no bible ka puwang sai truth kamajibo moral truth tacheng kazai majibo tibasi nagutam agutam ke it's an absolute objective principle my mature and cut like haisira majie tibasi majie haisin majimo ke no matter
in what culture you are born or brought up. Mazibo tibisi matile mazie, mazikma tibisi matile maziba. I say Mike Sinner, Lokum Sam, relativism. Tidani Mike Sinner, Maziba mazikma tibisi, my kuka, dinchona high, minor to dinchona high. Yeah, around me, Atunga imaziba boy, Atunga pade maziba boy. Dundaujo, didn't have one, didn't get you say, one harvest you in a car, what you think now. If somebody is a truly relativist, belum cenga maziba tu si betul-betul nggak bamboy mayo tu din sona hai tu say, pa belum pom lo right hai. A relativist has no right to get angry. The very moment he gets angry, my kumbo cut you, my cut the belum pom the side. We have a standard, one objective standard for you and for me, and you have broken that standard, that principle. Now na to kasakam mo ka hey, si majima kay ti din bamsay, nang si relativist tayo. We have the same principle that binds us above us, not subjected to us. You know, relativism Kathiubo philosophy hai si sim sanma lo ali chabon madun ko ka tanai ali aryak na madun ko ka tanai lung kam kim bo na madun ko ka hai si gain ka influence jam ko siga so logo hami bo na pyu kum yu yingwang ko ko su diu ditamede I Khenrang ditamede a ko ka maji ke tidin mane I am the law unto myself. There is no law above me, there is no below. In your company, in your community. Sinu, theology, Timwalam Gosibo, Timwan to Sibo, Tibusi Parachwe, Palanga, Ago worldview, Ago Makum, Ago doctrine has in you, Ago practical life, has in reflect your way, in you, Timwang High Timlum side, in your Timwang Habukum. Inyo tingwang bam na tim malum say tingwang bam kung ju'i. To ay na alin. Number 2, panyago point alin. Far from God is not necessarily a true freedom, but slavery. Tingwang ko sa diu ju ta mine Kathiubo say. Pachang Palingbo Khenrang chu Makge tudi kabang Thiubo. Fleeing from God is not freedom, but the worst kind of slavery. Timwan ko su diu ju tami da sai. I traki kyu tami da sai. I Bible ken tami I ka ken kyu tami. Tita I haju ja a Khenrang tu ju I tami da sai. I si aman me de ako ka mai no tulajan chura hamere I Khenrang chu mine ki chamai ki king na ni nang si Khenrang chu mate nang hasi kabang chu chu ali nu hai bo na pyu ko lung ka pyu ang sai bai ba ta chura ku mai pa nyu dilam beng khai lo dilatat khai lo chu sai verse 13 ga si chiu ju wa theng mang ju pana nav piu sinu pogo hin na jon la ju paki fu ju tat mi de pani pagam kadiu bolam tat ju pogo kabam bo hin na si wajin sima ji thim kam mi de padam pabam kadiu bo chu kai in a far land in a far country this you do lo li sima ke today alinu khatrasi ti bisira pa hai Jewish territory Yehudi mai dong na lungbam bo kaso diu Jews mai dong na lungbam bo kaso chani to diu ju tat mi de paramra kabak marui ju bam bam gawang tang mi de ti bira gentile mai di gawang tang mi sigasu pani to era diu ju tat mi de Jews mai dong na ngawla rabo Barang mai pakimai papiu papui nu ngawla rabo bam gatat mi dasai isi diu mi dai kor ikui
Ikasakam di swimine, ikwikam di iksakam di maino tungawak mine. I am free and I am truly free when I am far from God. Hai si kum kum. Judy inu tonight, hai bu bang mosu pui kai kini ora. The farther you go from God, the farther you go from God, the more enslaved you are to sin. Tingwang Khugasu ng Tadmadiubose nang si Khenrang su Makge non ka kabang tusan. There is no place far enough where you can sin. There is no place too far where you can say, now I can do anything I like. Diu zo mi de dora apu pi no ngala mi de anam mi no ngala mi de hai kare I company ko kam sui mi de Kathiubo pa bang pu di pri ka haye. We are all bound by truth, and we are bound to be morally responsible wherever we go. Alinu tatupam hin naga. Charatu kasi may nungenra, may li katabang di, mayroong katabang di, papuino nga ako makabang katabang di, papuino nga ako makabang katabang di, papuy sami bang tadi, papuy sami bang tadi. Simo geographical distance ini. Papuy ng kambo ko, wati ito, hinkalay. Pag-ostin, kung paano tsak kaya ko tama, zibok tama si, kams. Inu tanay, aliw namarun to, aliw jawon to, hindi kayo nito. Hay ko pa na apiw ko example sa aliw kami to. Diyo nyo tabang dadi, kama zibos ka. Kaluang ka, kikun ka, kating madung munga bang tadi. May ni mayroon ka tabang tadi. Charato sikma madung ko kalung to bang tadi. Kama zibos ka. You are never free to do wrong. There is no right time to do wrong, and there is no wrong time to do right. Every time is the right time to do what is right. Kama suye chuko po one haye, pabam haye po one haye. Now na di you to the bam di hay mo mang punggara kama po kam suye thake ti. Number 3. Alino 14 gaso alino 19 ga kenkilan 19 ka tang kenkilan ka tang. Si chiu pani upago bambo hin na si thingkam mire sini upa wa de thinra ha mi boga charakhum di wang de. Si jeng yu siga lungbam mai khun lungmai khat khu ga wang de pani patu si kabang kabak khonra lang hai de. Siga pa si kabak tek di chiu je po won si magyu khai ni mi de chiu di mai khat di patwa di ni mage si chiu ju kanam boka panyu wa maning tawlu ju hai chiu din su de apiu new lan bambo kabang dum sira chiu mali malan ju bambo chiu di ira hai ga wadi chiu ra ha ju makim mangne Inu suluju, apiu kolam wang luju, dimna. Apiu yo, inu tiwang kuga kadi, na kuga mau mide. Atu hai, nana apiu lain kuju, ta mide. Judy, nang niu, lan bambo kabang katu kunju, atu lukai do. Hai bago, verses 14 to 19 katang basu ina din kanya. Tuhaira, hai bago mari his transition wamane to to khuga kali wamasi wamane hai bago positive lesson khar alini pikalani busira being a slave of God is better than a king of oneself. Now, tingwang bang tiubo sinyu ato aron na mawang ju kabambo I ago chawang Ini waktu muang tuju ilung bamboy Kathiubo swang tingwang bang tuju tingwang buka sui buka tingwang ni tanlo kamlo Kathiubo si kamlo lungo sui uyami. Being a slave of God is better than being a
king unto myself, king of oneself. Hai ga ali no phim mi phim sai. Hai bo na pyu ha sinu pa pyu ko ga aman ju bang ni bu ga su thoi ra pa chawang chiu ne Khenrang chiu ne patuparon na pobo cheng ta jai ga paron na pa mani achun ni kam ne ti ju pa chawang chiu ne ti ju pa tat ni pa ni de dau to sai. He became the worst slave, the worst kind of bondage. Paniu, mai bang chubo, mai hangat sangam kam moron na maju, inyo ago mukum ga ini Bible ga free kai bon ka. Hai bon na piu hasi, pa piu hangat sangam kam ju bang yu buga so toira, mai hangat sangam kam moron na maju, kabak hangat sangam kam ju. Kabak tu hui ju. Kabak bang chưa papiu bang Kathiubo papiu bang chu papiu ngam kam ju bang ni bu ka so to hai ra mai bang chu ro na ma ju kabak bang chu kabak mai Kathiu ka sak pe ka ju pa si ka tang ni kabak ni Kathiu ka sak tang ni pa ju tau ma ke si ga hai bu ko mari ka so ali chu to Rapiu ji sunu din tau khani bu ma se pisi khani Dimwang koga, papiu kiga bambo simiu, mai kiga mairam ga, maksa non diga non ram kata to swam kuya, tibose, ali koga remind chupala ni. To hai inyo, hati jin kala ni. De bam tadi, lajan bam tadi, dimwang go lajan simiu kuya. Marathi ni wo tadi, dimwang bi khaba marathi ni wo di sai, hai simiu kuya. Aliu non bu don jengus aliu ko non don jengusu agu ka sabo ugo kuma agu ka pang bu don jengusu kachri bu don da bu so tingwang ni atu aku ka kachri bu pe tingwang ko ka tingwang bu ninga tingwang ni ko ma lo bu sin ya ni hai bu na ku ji aliu liang bu wang ga phati chi dong bu mai to king ka bang ta la de bang di bang ra ko e chi mai di mai ram ga tat mi situ te mari toira maksai nam mai dong ngau arwa bam ga mai ki ga maksa to haran chun mi de to haran kolong ga su diu ju tat mi de molong ga wan mi de maksa to i mai ram ga tat mi de diu i ino kam kini kam ni kecil ju lumbu haji ali yang mai ko ga ditu ali bam ma ke tu se nai khat ini hai ti ju mai di ga mai city khat ka main khai wan ka aliu liang ma piu khat tu dau pa ka pui khat nai ma jang de ta kam ni si dau lo bo sai ka ati aju ta pa la ni bong inu mni wa hai ne si panau kina ma ka piu ko ko mni ka piu si ken si ta ma pa noi rom mun de pa ni panau pi kum panau de ma panau siap ra ma tu panau kum moi hai bu ko stesi tana ali liang ma ko ko western go mai di go maram go maksai kedi pre go standard sali ko ka nai wang tam live in relationship panau ra ma panau kum panau wai tu the ko siap ya moral standard biblical moral standard asi page ha Jaraki ka ti khai ka mambo Bible ka ra ka mambo apui apune ti ka Khenrang nai ga worship nai ka din khai ka mambo Jaraki ka chu ka mambo message ra ma si pe ha now I am going to make my own law yeah hai ti ju toira si bu ko lunga mi bo ti ba se slavery another form of slavery yeah in you lung ko ni bu sai ka
mai di mai ram ba apui apuni silang rabo ki khun mai no kulong manu sila ro bang ba I thoi ra in company bo pen di I chawang mi de hai ju chmai ka ken hai ju lung ju thoi ra moral standard I see biblical moral standard come out pogo paro na pa na tuliu pa moral standard si piu ju hai ju chmai ka di ka mong ko ken ini kanai hai bo bang ba din sim kai kulo bo na kum ju hai na piu ra tingwang bang ti apiu ki ka bang mosin wi diam ne ti parang lan wang ameli kanai aliu ruang ga chamai ka ken ga tu tang ti hai bo si hai bo experience si ga ma ti ma mai di ki ti bang di one day or someday you're going to realize that tingwang ko ka bang bo charati ti ju matun ju ka ken ti ju tingwang ti piu ju long bo su ni global I chawang jiu ju aro na muang ju lumo song wi yang e ti ko si na mo ta no kanai ali chu bon mo dun ko ba hai bo lat dam ko so advice chu khai kini bo point ka se di ala ba ali ro chmai ka king ro hai bo ring ting hai sin wi yang e ju mani ni ti chmai ka king ro thoi ra si kham re ti bu si ra Senchalan diju dawam tadi degree kubo daw bam tadi tu mainu tat tau kamak bo mainu mau tau kamaw bam tunga tat ju bam tadi tu ceratu daw ma ju ceratu ha mi ju ceratu food mi ju lumbo ti besira sai ke tu si cimai ke king ko ba wang tau ti cimai ke king ko bara Ariat si kerleng cengam daw kerleng senchalan daw kerleng fiu buwan ka beliau ingwang tu put kai kani bu cumai ting nabil kuresi metiu si bang dene muslim kasu christian convert ka RGIM bu staff ka chi bang ni poko ariat khat bu title ga tu dene seeking Allah finding Jesus metiu ne si bu pa ka sai bu nai cancer ni moral jo pa sai bu nai social media ga Muslim appeal kana to ati movement jira seeking Jesus finding cancer men jo kuresi jo isi banai tin wo kak kana hai ju aludi jo the sin thing purely sensual and purely ju tak ni buan ka the sensual and daubo the sinning thing dau ma ju tingwang to foot ni bo mai king ni bang no seeking education, seeking degree, seeking fame, seeking wealth, and losing God. That is one of the most important things. This is not inu. Think I can improve. Nang new janam did you kakadibo kui bokamam tadi? If that job, practical examples to you. Yung wang ko ka wang boro na magyo. May ni mayroong batal na ju. Sensalan wal ju hala ju. Tiyo maniw sang maniw ju. Testimony kam ha ju. Nung mira suwang ra. Nang bagkiluang ka wang na ju. Nang may to kikun may to. Kaluang may to. Saka ko ju. Nang kabubang ju. Yang ay ko practical point ito na yung kain niya. Pulang ra. Inyo din kain niya. Kadi pre hay say. Lang kang kamaki. Sensalan kamaki. Enjoyment. Relationship nak sai jangan ketam bo jangan kuwi bo kamu sudah keluang ke kikun ke ken ka salat pa to example chiki ga wang lo jiu BA maksai MA maksai PhD lo jiu chiki ga wang lo jiu na pui na piu le na sai ma jung le sa phai cái ni tha khai ju ma sai te doi malum khai ju chu lo ga tat men ju tat bo ti bhai se malaha pa ne lo bi sometimes those are the ones that you will remember forever. For example, and
kring tinga semam company bo ten kini bo ken ka ba ten khai kini bo kam khai kini bo ken ka di ba jadi ini mukum wang ban ka abu ta kami bo ring tinga ji maning dim kum bi wan ka what are the most important what are the most memorable things I have done in the past that I wanted to do again. Inu kam kami mo wrong delo inu kam lan kani bo. Pawan ni dawan chai opportunity pon ko bo dawan chai ide kam lan ni lo ti ko inu ko. Nari what in kiti mo. Apu itu majang lo ju. Maluang lo ga meng lo ju. Magai lo ga Mate lupa, julo maju, mkaju wangbo ti umama. Oh, these are some of the things I wanted to do. Company kadibo hanga CEO tu kamba mudi kuibo kanne. Timan tadi. Tanai haikung boklo maluang lugo experience, kering lugo experience ramai hasil. It is something that is so precious. Sini kita dini misira. Jangan Kathiubo, no matter how big, if that is going to lead you astray from God, it's useless. Luang wang waju, ceraki ke kasu buka, ki kun maju kasu buka, aliu saidu maju tu aliu pui beauty, engkaju, lungkumi bu, cerak tu sidu aliu sidu bu, sini, kalau poin kata ada dimana, ya. Freedom from God's rule is not necessarily true freedom, but anarchy, no. Far from God is not necessarily freedom, but slavery. Yeah. So, I don't know. Point number 3, being a slave of God is better than king of oneself. Tingwang hangga, tingwang slave ningal bungo sinyo. Atu arwan na muwang do bungo songi wigyan. Kanay. Haibo na piu nu. A piu kukak bambo kabang dung sinu songi wigyan. A piu kukak wang laju. A piu na tiju atu lukhay mawang dati. A piu bang sinu sa tiji. Wang mitani. Number 4. Being found by God is better than finding anything else in the world. Haibo Marika so edin na dalang si. Tingwang ni aliu tu daubo basa tingwang tu daulang bo. Apiu ki ka malanwangan bo, tingwang ko ka malanwangan bo. Hai siniu kadipri ka kabambo hinna daubo suang wiyang. Apiu di sino din. Kadipri ka kabambo hinna nang wong bo. Narinting hamid asay naling di pagi. Haibo na apiu hasi. He wanted what he asked. What did he want? Panademelo. Ago kabambo si Pilo. Papunifikay. What did he want again? Panademelo. Tadlo si Pano tinkni po sa katime. He got what he wanted. Panu maray si Pano. That is what he wanted. That is what he asked for. Apiuyo. Inimasibo maray si Pikayo. Adam si Pikayo. Tadmide, John Timide. He got what he wanted. But when he comes back, Panamalan mo alin Riga, Chiwe, Kenamide. Papuno de Tiju, Kadiu was supposed to Puilo de Konam. Palingbo Weibo. I didn't come, Kaden Kai, you is out with the Paling. Kathiubo sa Kaden Kai. Siga sino, alin yung mga ubusin Pani maseba hin si daw sa wide. Pana wangan mo ka. Papiuni patu din mo sila diyo. Pamunit siya din nakikita. What the father wanted to teach him was what you need most is not what you want. Nang yung
naling paging kabambasira, nang may maray mo masibo si Makge. But what you need most is being with me. Nang may paging kabamjang mo sira, nang namuray mo masibo, kang mo si Makge. Inay bamjang mo, inay Kathiubo. Sibo ko parang ko isi. Kadi pri mo na aliw, naman yung taon kasi. Kadi pri ka, we chubo with yang mo sira. Inyo masay, maray mo masibo, kang mo. Ingat kani ko bang pumatado si Makge. Tingwang na parang ko. Hai suang po niya mo. Being found by God. To abide in Him. Tingwang ko gali, kat, sige pa na, sige bang mo suang, pinipili ka, po niya mo, chubo hai. Inyo, ako, aku experience ko so inyo, adidik sa inyo. Akinapoy, marakami mo nga, aliw, Kolkata at si Hirumaday, sa Hirumaday bang kiwan ka, ana madong yu, lesson kadibok kadaw mo si Dilo. Apoy na apiu, to bangajang buhay si Suang Puidyang buhay. Aliw bambuan gara, paliw niyo masi, chang mo maray, chang mo sira, something ice cream. Sumitiw ko niyo po, masaya park ka matentad po, mall ka di mo ka talaga, sa pahit ni kuwi po lobo. Hay sini widyang na ipiliw maning. Today, ang sonay, sa hiumaday, papuy na piyut, tapan mi buwan ka. May kikalong jumamdi, tiwi sa awi bolong bunta dito. Sisiniw, paliw ko ka. Kim mo Makge. Apoy na apiw ko ka, bangadang mo sa widyang bahay. Relationship, sometimes, the most important thing, one of the most precious things in our life, sometimes is just relationship. Whether physical relationship, kat ko ba alit lang. Si Jojo, hanay, yung kaya ko siya. Kadipri ka katang kadi. May aling pikay bo, tiwi sakay bo, pikay bo, suwang kadi po. Sometimes what we just need is the presence of our friend. Kasay kitini mo nai, chariw mo nai, may ni alu ko kawang mo, katiw sa pikay bo, sila kuwi bo din kay bo, suwang kadi. Just being with me. Among kacap kaibo, ako ko wang tao kaibo, sibu ko parang rui, sibu ko relationship sa with yang. Si Tiyo ino din kaibo ra. Never undermine relationship with God. Yeah. Kadi pri ka kabambok mo ibo hinna dawang ta dito. Aleng na. Hay napin hay ko mari gusto nito. Apiu ki ka wang lan diu, apiu na chibu ma diu, apiu bang diu, apiu ki ka lyung muso William ai. Chitiu ino tali kani pula. The greatest thing you can achieve in your lifetime is to be found by God or to find Him. Now, tingwang to daw. Naring tingwang to future. If you feel that something is still missing, no matter what you achieve, jangan kui bang kamam tadi, senjalan haji bang tadi, kat kamam tadi, lalong junga naring tingga, nakoba, deno kat changma bukum jubam dasai. Perhaps it must be that you are missing God. Tingwang si Khugasu, ha, sausi. Pinakaram mo ka, ihajin kayo. Ang danay, in your Facebook at you post ng camera, may siriting tawag. At kinapoy na ito din eh, Daddy, are we rich? Alin, akimay lumuy mo. Wajura lumuy mo. Then are we poor? Alin, lung sama. Wajura lung sama. Anaw po yun, ito din mo. Dilo, alin lumuy eh, plamra, alin sa kiba me, alin jira lang, taura lang, fight ni, bentra lang, tira lang, sara lang, mamit. Anaw po yun, bari din mo. Anaw po yun. We have God. Ano timang ko siya? Sometimes, we think the greatest thing we want, the greatest thing we are pursuing is something out there. Uy ka, may di ka, mayroon ka paksal.
babang khat lai chu ti bang di aliu niu phiu bam ba si aliu niu ha ju aliu khu ba aliu niu ha ju bam ba aliu niu se ju bam ba si it must be just God in one sino I want to take the women side you I did you ka quotation cut hadin kali ta ni Augustine ne today thou hast made us for thyself nang liu aliu tu na leng ti dam kai ni de oh Lord and our heart is restless until it finds its rest in thee nang liu aliu tu na leng ti dam kai ni bo don je mani oh Rapiu aliu ko lung chun si agima nai bo haye na tu dau bok hen anai aliu timang tu dau bok tu sai dewa bangga delo khot kam ju amandalen agima nai ren manai ren tu ju bang sai ni wang ko hai bu na pi ku ju ma sai ti wang ne ko ka thoi khai ne ka de ti wang ne ko ka agima nai bu man kriang bo thalan la ko le ko ka ni khai thon ke de kin khai na chi du tu ma thoi khai tu